Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel video ku yi ta yi ri mixed na yona mani hey yana mina wona va mixed yeah of course namuntlha hi ta yikhala like Gagash na mango yo biha hey lama nga hlangana na wona of course, and then from there hi ta tlhela of course ka mhaka leyi ya Zyle video of course a hi endleni already la ka channel, and then of course hi tlhela hi vuya ka mhaka ya Holobye Resort, even then amakumu hi ta hi kha hi hetela of course hi timhaka ta Henny C. So ka of course ra ti 1 November Gagash fika a endla hi live video, so hi ta vheta hi sungula hi section leyi hey la Gagash of course a kombisa ku hey a ku ve na mhangu yo karhi yi nga va kona. Okay, so ku endlekeni Gagash? Be careful hi vanhu lama hanyaka na vo van'wani va smayilelaku va mi rhandza ngopfu. Okay, People are evil outside. Ni vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini, but a ku ri na vanhu a va ni xavele vanhu ku va ta ni dlaya. It's not a joke. Mahlweni ka xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumele vanhu va ta ni ndlela swo biha va fayela na timovha ta mina. Hayi vanhu lava nga tivekiki, vanhu lava mi va tivaka. So swo Gagash a xavele ti yena ti swi vitana hi very nkabi so the hitman. It's crazy guys, it's crazy. Hayi mhaka yo hlamarisa like a hi swilo leswi swi nga common ka gaza swi fana na sweswo a za a xava na vanhu hikuva a ri ku rhani as we can see a swona ku swi le ku fambeni kahle na le 17 le a redzi guys. So continue Gagash, continue. Say the problem, the guy unsearcher and on social media at 17, he ended up confessing akami akurin kuna vanhu va so. So look at my full case, why let me leave it. As I've heard, so means wakona are serious as you can hear kwalano search na Gagash, imagine azangu search na le online. Swo ka ri ku n'wi stolokeni hi ndlela yin'wana loko ri sweswo i swilo swa ka ti-movie swilo leswiwa hina hi tiva swi humelela of course ka ti-movie so it's crazy as you can hear kwala munhu i tlhaya na 17 street so swo Gagash during that period a twina ko customer so ko customer yi rhandza ku ndhawu yi ta xa byela kasi munhu walowa of course a kha tisa 17 a ri phati ya munhu loyi a lo hariwa ku fika ta n'wi dlaya. It's crazy guys, it's crazy. It's crazy. Like swi unusual ngoma swi twa ku swi unusual leswi swa so hina hi ta swi humelela kwale vo KZN hi xitalo kwale. So le joke a ku ri na vanhu loko ri na hemba leswi mina xikwembu a xi ni beef am line. The guy a fika le ka meya va n'wi nyikele mali already dini mali ku a na ha ramaka na swona ku ri vo lava problem a va faceana na me my guy you are a good guy ni ku landzelele for nkarhi wo leha ni yi tala vanhu hi yima handle a ni komba na tifoto ku ri siku na so hetini hi famba so a wu yime ndhawu ya so a tlhanisela na foto leyi ni nga yo teka na vanhu van'wanyana. He showed me everything. Guys swilo leswi movie phela swilo leswi swi talo hi tala ku hi swi vona ka ti-movie like ti-spy swi na ku va ri operate njhani loko va haya ri ku of course va landza munhu va endla leswiya swo va n'wi landzelela nkarhi wo leha va teka his photos from a distance va langutisa ku endla yini daily leswi endlaka swona nampundzu loko a pfuka a swi ri serious ngopfu guys it's crazy. Komba ku vanhu va so they wanted to do 1 2 3 a hi vanhu lava nga le kule na mina a hi vanhu lava nga le kule na mina. So when people are evil outside, people are evil, then they are not even evil in Makakuri over doing something simply because there is progress in your life, or or illegal spotlight, and then maybe they are no longer relevant. Or they are not relevant. Okay, illegal spotlight and the one na va relevant. Okay, maybe swi nga fambisana business ne ntwi no swi fambisana business based on la swi kombisa ku maybe swi nga kha swi fambisana business ku a swi vona guys a xi hundza swin'wana 17 yi lu karhateni a xi common market Gagash xi common market xi le ku tirheni kahle swinene vo n'wi rhandza vanhu kahle Gagash kahle la a ri kona swilo swi endla swi humelela i khale of course a kha hosta like i tumbuluxe tindhawu to tala ngopfu na vo khara launch kahle ka gaza hi tive through yena and overall na ri ku ra i ri khale yi ri kona mara hi tive through yena na voko dimene ku swi teka swa ti-events so hanyani vutlhari xikwembu xa mina na swikwembu swa mina a hi swi hlangi
it's not a joke. I'm not joking. It's not like so. Look, God, if I'm lying, because I'm enough. I'm not phone like I'm hanging I'm at her phone. I go Magali. Yeah, continue. You can continue doing it. Look like when I'm how dangerous I'm Yo. So xixisa xa kona xa ha ri xi tlhe xi foyina a ri ko Gagash a kota ku swi twa ku a mhaka yo wo and the worst part wa va tiva vanhu lava Gagash wa va tiva yo se i ta swi endlisa ku yini Gagash se i swi tivaka ho yi twe kwana a nge yi maphoriseni a nghena ku pfula case se i lava ku swi endlisa ku yini a hi twini ku i rini that's why says a swa ku ni ta va 17 vanhu ku ni cinacina unnecessary ku ri munhu wa ku ni gata laha na ha endli sweswi okay na ha endli sweswi cause munhu wa ntima i dangerous but I have munhu wa private hi wona ngutana na vutomi bya mina ntsena hambi loko no spenda hi n'hweti for se yimanga va nga ndli nchumu vanhu va na timbilu to biha I'm telling you vanhu va na timbilu to biha rata ni hakela yo vanhu munhu n'hweti yin'wana kumbe masiku lama ni yaku kwala mo ni yaku kona better ni n'wi nyika yo mali yaleyo cause vanhu va na timbilu to biha trust me vanhu va na timbilu to biha a va ni xaveli vanhu ku va ta va fayelana na movha va endla swilo leswi hinkwaswo munhu yaloye that's how evil a person can be. As you've had. So yena a yi rhangi ku tsakela ku va a hira munhu tanihileswi swi twiwaka va ri private from a distance a kota ku va kha n'wi gada the various areas and stuff like that leswi va kombisaka swo it's crazy phela imagine loko a kha ri busy a kha ku ashu Gagash le 17 a kha ku na swiyize kha swi n'wi yimelerini laha swi kha swi n'wi stada it's crazy guys it's crazy it's crazy so hi leswo guys hi leswo and then of course hi veka mhaka ya Zyle na Gagash mi nga ma hleketa yi suke kusuka mane Zyle xi kwate blind hikuva Gagash of course swi va swi tsandza sa mhaka ku va Zyle xi performa hikuva a nga xi nyiketangi na a perfect slot kha swi leswaku swi karhi swi delayiwa and stuff like that mina na prepare because in nkarhi wa mina wo perform se loko DJ ya wena resident DJ ya wena loyi hakelaka each and every week yi ta byela mi leswaku ya perform mina ni fanekele ni yana na and loko se ni lava ku nghenisa leswi nghenisaka xo u mina ku controller a tlha ku ya u le ku fosteleni kahle wa fostela i ku fostela phela leswi nga le ku swi endleni mina I'm running a business here I know what's best for this business I know what to do when and when swa ku fana sweswiya however endzhaku of course Gagash va kombisa ku hayi se Holobye Resort se i ya yena Gagash they say vitaniwa GGR of course Greater Gagash Resort so hi vona Zyle of course fika a post a fika a kombisa ku i taking that post a fika a tsala ku Zyle this is my resort i nga ti lava ku ni lawula kwala loko ra mi nga se vona previous video swi important mi kota ku swi twisisa ku hi fike njhani la however loko ni fika ni cheka ka post laha swi komba se mhaka yi lunghini na Gagash because Gagash i fika tsala ku my guy I'm sorry but I don't remember me causing any harm unless ulo catch the feelings but as brothers I would like to have you kwala ka resort ya mina as you can see so Gagash wa vikanyana zitile wa vikanyana mara hayi se swi komba ku right manjeni tha apologize ra umberi Gagash ya at least ya antswanyana li apology ya kona because yi tlhe yi kombisa ku Zyle wa halaveka which means hambi swi na ne still swa ha ri conditional swi swa kona at least swa ti komba ku hayi Zyle ya ta tlha of course le ka Gagash lesi mhaka kahle swinene mavona mhaka leyiwa wa Zyle fika kombisa ku swo boha ni ta dyela kwalana and stuff like that ma kombisa ku Gagash ya khecha ngwa mina loko ku ri mhaka kahle loko va yi lunghizeni because in overall loko hi yingisela switori a xi khomana ngopfu a ku ri xa Zyle mi nga mi swi twini xa Gagash a xi phewa so hi leswi a ni vule swona mina ku ni twina ku xitori lexi believeka ngopfu xa Zyle compared to xa Gagash swa tikomba Gagash hayi swa tikomba ku hayi himpela wa titwa nandzu ka mhaka leyi a lo vhika hi swa yena a redzi ma vona mhaka leyi so wa previous mi nga mi swi vona of course a hi kombiseni ku Gagash i xave na Holobye Resort i tlhe a vuya kambe sa ta hi confirm ta tiyisisa mhaka people have got a resort it's not a joke it's not akuna ku frantiwa ka nchumu it's my resort it's my wife and I's resort it's not even a joke and ni vulavula ni nga ti pfinyingi loko a nga na problem na so ziyakhala ani munhu wa resort ma n'wi tiva n'wi n'wi byela ni xavini ku ri njhani doesn't matter but I'm owning a resort xikwembu xi kahle and I'm only a hi mhaka ma yemo ku la ku tirhiwa mali a hi timhaka ta xitandati kumbe a ta lo xava yindlu ku ri ku a ku nga ri laveki mali ta lo xa xindlu a nga xava ma 4 million kwa
ya ti tshamela na nsati bana xilo xa ma 4 million ya swisa twana ti-figures leti vulavulaka laha ku ngo nyanjanyanjwa Gagash vanhu va na timali out there va na timali out there vo Gagash ya as you can i swi confirmini swi tiyisisini i xave ndhawu liya la loko hi swi yingisela ka video loko kombiseni ku he's in partnership with his wife sure ku ya va partnerin of course very ni nuna na nsati so ya xa mina xa wena ya it belongs to them sure va partnerin loko hi vula ra yena swi tola va ri vambirhi ka that place va yi xaveni va ri vambirhi so mhaka kahle swinene Gagash ya mhaka kahle swinene. It's not even a joke. A xi hundla sweswo mi ya ku le ka vatirhi va lava va tirhaka kwala mi ngumela mi va vutisa they will tell you a ku na front ya nchumu I paid a ku na vumenemene bya n'hweti na n'hweti kumbe n'hweti leyi taka kumbe lembe ri taka ni ta hakela I paid for that resort it's mine from now. Swi twarini yona i ndhawu ya kahle swinene as you can see vanhu vo tala vhele va yi tiva so a tlhela kombisa Gagash of course ku those who want to host parties various events vhele parties weddings swo fambisana sweswiya va nga tihlanganisa na yena of course Gagash swi tele vhele the baby showers we can also host there kombiseni u lava ku tlhela extend of course na hall leyi nga kona ndhawu yi kota ku va yi va proper ku kota ku hosta even bigger events swi hambanahambana ti-meeting kombiseni kumbe va na teacher they can come va nga ta of course va ta endla swona swa ti-meeting and stuff like that ti-event any type of an event Gagash wa yi accepta le ku ri vanhu va tihlanganisana na yena of course at a reasonable price va na mhaka leyiwa tanihi sweswi of course a hi swi coverini le ka previous video Gagash of course u fika kombisa ku space lexi a hi xi vona ka tlhelo of course ka xitlhelo ka the resort ta khavekela ti-rooms laha ta khavekela of course ti-rooms ta proper ka this section here ta proper swinene hayi to chipa ta khavekela swilo swa straight ti-room ta straight swi twisa no helini ka room so hayi swo chipa ma yona mhaka leyi so leswi of course ni overall a kha kombisa swona Gagash very swin'wana na swi tiva swi normal ku ta countiwa ti-maintenance and stuff like that ku va na ti-changes based on his preference so ta ke hi vona swona of course ku i ta kha swi endlisa ku yini and then of course ya ka Henny C xi kwate ngopfu timiliyoni lembe leri so as you can see na ha ri ku scrolla ku ri leni kwani u fanele hlangana swona kuma so risimu ra Henny C of course as you can see swi ri le ka 1 million views lera masilonyana of course laha fambisanaka na xonge rhangana and then of course ya ka Henny C xi kwate ngopfu Henny C as you can see na ha ri scrolla ku ri leni u fanele hlangana kuma ku so risimu lera Henny C ra masilonyana of course a fambisanaka na lera ra Chauke mani a fambisanaka na xonge rhangana se ri na 1 million views as you can see kwalaho swa dlaya hi timiliyoni swi lu karhateni swinene se hi nga vula tani congratulations to Henny C i loku beni swinene mhaka kahle swinene i loku beni congratulations to him a xi le ku tirhekeni lembe leri ni sure ku na leyi yin'wana music video se yi ta yi ri kule ngopfu leyi yin'wana leyi a hi chekeni laha yi ta yi ri kule as you can see almost 2 million views guys liya teka as you can see almost 2 million views ku nga ri khale November leya yi ta yi fikisini 2 million views a xi beni guys record leyi a xi beni it's a great song congratulations to Henny C mi le ku tirheni swinene loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe Ha 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 ha!